bazaba nethuba lokuthi balifunde leli bhuku libavezele okunye abangakwaziyo esesikudingile sakuveza kulelo bhuku. Nanku okulutshwana olunye olutsha olungakwazi ukuthi mhla 12 September 1890 i-Pioneer Column yafika kempa mhla 11 September phansi kwentatshana okuthiwa yi-Harare copy. Bavuka ekuseni kunelabantu ababamisayo baya endaweni esiyazi ku-history ngokuthi yi-Cecil Square. Bafike bafaka i-flag yamangisi and they named that place Mashonaland. Bawo Thixo somandla uyintoni ubugwenxa bethu kangisenzele busweni lenkosi. Bawo Thixo somandla bawo emhlabeni uyintoni sibuthwele ubunzima kangisenzele sibuthwele ubunzima. Bawo Thixo somandla